profesor Darko Đogo. Izvolite ovde. Biblijski obrazac i istorijsko ostvarenje. Šta jedan narod čini zavetnim? Dobro, najprije hvala na pozivu i drago mi je da evo u ovim danima neposredno nakon Vidovdana imamo priliku da govorimo i zahvaljujem se profesoru Antoniću na pozivu. Znao sam otprilike kad profesor Šijaković govori da je najbolje da konceptualizujemo, da on govori, a da svi pomalo komentarišemo na ono što on već rekao i možda će se ovo što ću ja govoriti na neki način učiniti takvim, ali ja sam se potrudio kao čovjek koji predaje Novi Zavet na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu da možda malo se vratim unazad, djelimično i ono što je on i sam rekao, a da onda pogledamo neke elemente koncepta zavjeta i zavjetnosti, kako su složeni u starozavjetnoj naročito, u novozavjetnom naravno, novozavjetnim spisima i novozavjetnoj teologiji, a da onda i da vidimo i da povučemo neke paralele šta to konkretno za nas znači. Već je rečeno i svakako je neposredna, da, ja ću se truditi da konceptualizujem stvar kroz dvije prizme. Jedan će biti, da tako kažemo, etimološko-semantička, dakle da vidimo šta bi koncept zavjeta značio po sebi, a druga bi bila, da kažemo, istorijsko-periodična, šta je, na koji način je koncept zavjeta periodizovan u Starom i u Novom Zavjetu, jer to je vrlo važno da on ima svoje istorijske tačke, nekoliko tačaka kada se zavjet ili pojavljuje ili obnavlja, tako da možemo da vidimo na koji način se sada značenja zavjeta i istorijske tačke sklapanja i napuštanja zavjeta preslikavaju i u našem životu danas. Kao što je već rečeno, neposredna lingvistička činjenica da se na jevrejskom jeziku zavet kaže berit. I ta lingvistička činjenica je međutim porodila jednu prilično opširnu literaturu o tome koje bi bilo etimološko značenje te riječi. Ono uopšte nije jednostavno i otprilike ono sa čime se stručnjaci za jevrejski jezik slažu, to je da uglavnom korijen jeste semitski, ali najverovatnije nije izvorno jevrejskog karaktera. Tako da je predlagano nekoliko etimologija, a svaka od tih etimologija je u suštini povlačila sa sobom određenu semantiku. Dakle, tu etimologija nije stvar prosto onako domišljanja šta bi nešto moglo da znači, nego kao što ćete vidjeti svaka etimologija imala vrlo jednu koncentrisanu semantiku. Naime, recimo, jedna od etimologija koja se najčešće spominje je ona, znači, koja bi bila ukorijenjena sa arapskim, naravno u semitskim jezicima BRT, korijeni su uvijek važni i onda se gledaju gdje ti korijeni jesu plodotvorni. U arapskom imamo plodotvoran korijen BRT koji označava nešto što se sječe, nešto presječeno. Također, vrlo često navođena akadska riječ birtu, koja bi bila inače najstarija semitska riječ zabilježena sa tim korijenom, koja ima nekoliko značenja. Jedno je povezati, svezati, ali također svezati u smislu okovati u lance, povesti nekoga zarobljenim. Također, tu ima i birit, također akadska riječ koja bi označavala između, posredništvom i u priloškom između jedne i druge stvari. Dakle, berit bi označavao nešto što posreduje, nešto što stoji u sredini. Jevrejska etimologija koja se sama pojavljuje u Starom Zavjetu, dakle, ovaj zadnji dio korijena c ignoriše i smatra ga otprilike nastavkom koji je došao kasnije, a sam korijen brh ili br bi označavao obred jedenja. Dakle, označavao bi jednu vrstu obrednosti i na nekoliko mjesta u Starom Zavjetu jeste povezano da je berit ono što se jede. Dakle, ono što ima taj eksplicitan ritualni karakter. Naravno, javljalo se i dosta rasprava o tome
šta je neposredno, kad je već sama riječ se pojavila u jevrejskom jeziku, šta je njeno neposredno značenje. Postoje mišljenja koja govore da je u stvari u pitanju najjednostavnijem smislu jedna vrsta obaveze zakonskog karaktera koju je jedna strana nametala drugo, ne isključivo u ovom teološkom kontekstu, nego dakle, naročito od kraja 19. vijeka postale su popularne ritualističko-religiološke paralele između semitskih naroda i njihove pravne regulative koja je postojala paralelno ili u vrijeme sa jevrejskim narodom i religiološko-ritualističkih obreda semitskih naroda i onda se uglavnom od kraja 19. vijeka do danas vrlo često kad se raspravljalo o beritu, u stvari se na neki način smatralo, to jest ustalila se jedna po meni vrlo pogrešna i zavodljiva, ali pogrešna pretpostavka koju, nažalost, naši biblisti također vrlo često nekritički reprodukuju, a to je da je u stvari u suštini dovoljno istražiti okolne pravne dokumente i okolne rituale okolnih semitskih naroda, otprilike ih apstrahovati, reći da su Jevreji umjesto politizma izabrali monoteizam i manje više sve ostalo isto. Ali to samo malo je ipak odlučujuće što se kaže, to jest stvari nije se baš dešavala na takav način. Također beriti označavao i savezništvo. Dakle, savezništvo i ovo što je vrlo kondenzovano profesor Šijaković govorio, zanimljivo je da se dosta raspravlja o tome da li u pitanju obaveza i nametanje ili u pitanju nešto što se slobodno daruje, dar, poklon. Jer ima, znači, i biblijskih teologa koji insistiraju na tome da je berit, prvo značenje reči berit, dar, poklon. I onda dolazimo već do one antropološke i teopolitičke, da tako kažemo, antinomije koja je karakteristična za čitav Stari Zavjet, a i za nas danas, a to je da s jedne strane Zavjet jeste dar, ali i taj dar obavezuje. Dakle, kad prihvatite taj dar, to je ovo čemu je profesor Šijaković govorio, vi ste u jednom obavezujućem. Niko vas ne može natjerati, vi svaki put slobodno možete da odbijete zavjet, možete da izađete iz zavjeta, možete da konvertujete iz zavjeta u bilo šta drugo, ali ako prihvatite taj dar, vi živite u jednoj obavezi, u jednom, kako on reče, normativističkom svijetu. Ono što 100% znamo, to je da je sama riječ berit na jevrejski jezik u prevodu 70-torice prevedena kao diathiki ili diatheke, kako već koji izgovor volite, što je inače vrlo zanimljiv izbor prevodilački. Primijetili ste sigurno da je u srpskoj biblistici pod, kako se kaže, pod, mislim, moj osjećaj, ili pod uticajem njemačke biblistike, ili prije će biti pod uticajem hrvatske biblistike i zagrebačkog književnog standarda srpskog jezika. Primijetit ćete kod savremenih biblista često mijenjaju sistematski riječ zavjet, riječ savez. Zašto? Zato što berit je savez, a riječ diathik ili diatheke proznačava prosto zavjet. Dakle, testamentum, ono što je zavještano, ono što je dato, i vrlo ćete često u našoj biblistici čuti jednu vrstu meni potpunosti nepojmljive pritužbe na prevod 70-torice. Znate, mi živimo u doba onog što je C.S. Lewis nazivao hronološki snobizam. Ljudi 21. vijeka smatraju da su pametniji od svojih predaka, a biblisti uglavnom smatraju da su pametniji od biblijskih pisaca i prevodilaca. Tako da današnji srpski biblisti tako ispravljaju prevod 70-torice. Oni nisu znali da treba prevesti kao savez, postoje riječ synthik ili syntheke, koja bi bila dosljedniji prevod, ali su 70-torica izabrali ne tu riječ, nego prevod diathik, ili koja označava prosto zavjet. Inače, vulgata, samo da kažem, i nije baš bilo tako, latinski prevod nije, nastavio sa latinskog i nije sprovodi uvijek da je sa grčkog prevodio zavjet kao testamentum, kao zaveštanje, kao ono u čemu se stoji, nego je iz konteksta bilo mnogo prevoda, nekad kao fedus, savezništvo, nekad kao paktum, pakt savezništvo, a nekad kao testamentum. Dakle, latinski prevodi su tu bili, vratili su se razmatranju konteksta
konteksta riječi berit i davali su jednu više nijansiranu teopolitičku oznaku, ali za nas je vrlo važno ovo da u stvari prevod 70-torice koji je poslužio i za Kirilo-Metodijevski prevod i za konceptualizaciju našeg doživljaja zaveta je dosljedno prevodio svaki put berit kao diathiki. Dakle, svaki put berit je prevedeno kao zavet sa svega možda 3 izuzetka koliko se sjećam ukupno. Zašto? Zato što su oni oci slutili da zapravo nije u pitanju prosto pravno savezništvo, nije u pitanju prosto isključivo jedino savez između Boga i njegovog naroda, nego je u pitanju nešto što treba zavještati, nešto što ostaje dalje. Dakle, nešto što se prevodi onim što Slobodan Vladušić naziva testamentarnom sviješću ili testamentarnim pisanjem. Dakle, da mi zapravo gledamo dalje ka potomcima, a ne isključivo da smo zaključili jednu vrstu paktuma. Naravno, kažem, često se povlačila paralela sa savezima i savezništvima između paganskih vladara i njihovih božanstava, između političkog savezništva i zavjetovanja između dva vladara. Međutim, iako sam se, moram priznati, bavio time, nisam siguran da u stvari te vrste trenutnih analogija mnogo raskrivaju kada je u pitanju ovaj trajni koncept zaveta. Vrlo je lako odgovoriti na to. Dobro, ako su svi narodi se unaokolo zavjetovali i pravili savezništva samo sa svojim božanstvima i međusobno vladari, zašto je onda samo jevrejski narod samog sebe doživio kao zavjetni narod? To je doživio da je njegova samobitnost i zavjetnost neodvojiva. Dakle, zašto onda ne bismo imali Arape kao zavjetni narod? Oni su u to doba postojali. Postojali su južnoarapski vladari koji su međusobno regulisali stvari. Ali kuranska svijest je u suštini tu antizavjetna, to jest ona ne gleda, nemoguća je konceptualizacija zavjeta, ali to je neka tema za nešto drugo. Dozvolite sada da skrenem pažnju da je zavjet također periodizovan i da je zavjet, tako da kažem, jedna vrsta sedimentne, slojevite pojave u istoriji Starog zavjeta. Oci sami, oci crkve će reći ponekad istaći da postoje takozvana, ili ne takozvana, nego u pravom smislu 4 zavjeta, od kojih bi prvi najstariji bio zavjet koji je Bog postigao sa Noem, neposredno nakon potopa. To je zavjet iz Postanja 9.9.11. A evo ja postavljam zavjet svoj s vama i s vašim sjemenom nakon vas i sa svim životinjama što su sa vama od ptica, od stoke, od svega zvijera zemaljskog što je s vama, sa svačim što je izašlo iz kovčega i sa svim zvijerijem zemaljskim. Postavljam zavjet svoj s vama, te odsele neće nijedno tijelo poginuti od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju. Naravno u smislu biblijskog potopa, jedne takve kataklizme. Međutim, ono što je važno, šta prethodi ovom zavjetu? Prethodi zabrana ubijanja i ponovni blagoslov rađanja. Ko prolije krv čovječiju, njegovu će krv proliti čovjek, jer je Bog po svojem obličju stvorio čovjeka. Dakle, to je neposredno stih prije ovoga zavjetovanja. Čak i ovaj univerzalni svečovečanski zavjet između Boga i čovjeka ima tu vrstu odrednice i ima naravno ponavljanje, dakle, afirmaciju rađanja. Zašto je ovo vrlo važno? Profesor Šijaković je rekao da zavjet nije biološka ili nije, ja bih prije rekao, isključivo biološka kategorija, ali zavjet vitalistička kategorija. Narod koji ubija svoju djecu prosto nije zavjetni narod, da se ne lažemo dalje. Dakle, to mi pričamo, mi smo zavjetni narod, Rusi su zavjetni narod, ne može Rusa dovoljno pogine u Donbasu koliko Ruskinje mogu da pobiju po klinikama. Do momenta kad ruski i srpski narod prihvate prvi sloj, dakle sve čovečanski sloj vitalističke obaveze u čovjeku, a to je obaveza da ispuniš božanski blagoslov, mi možemo konceptualno imati elemente zavjeta. Mi možemo biti narod koji se sjeća da je bio zavjetni narod. Ali govoriti za sebe da smo zavjetni narod, super, divno, krasno, samo što to nismo. Dakle, prvi dakle, sloj zavjeta je ovaj vitalistički, sveopšti, znači gdje Bog čini zavjet sa čovečanstvom i uslov ispunjavanja tog zavjeta jeste onaj da i samo
čovečanstvo bude vitalno i vitalistički raspoloženo i možete da vidite da u ovoj istoriji u kojoj trenutno živimo, da oni narodi koji ne znaju Hrista, a ispunjavaju ovaj zavjet, žive i preživljavaju i cvjetaju, a oni narodi koji znaju Hrista, a ne ispunjavaju prvi od svih zavjeta, zavjet između Boga i Noja, tu su gdje jesu. Dakle, imamo taj prvi zavjet. Naravno, centralni zavjet je onaj sinajski, ali imamo i zavjet između Boga i Avrama, koji opet ima tu vitalističku paradigmu sjemena Avramovog. Dakle, sjeme je nešto što će sam Bog u Starom zavjetu davati da se proširuje konceptualno, ali ta osnovna vitalistička paradigma sjemena Avramovog će ostati vrlo važna. Dakle, imamo zavjet između Boga Avrama iz Postanja 15-18, jeli? I onda zapravo dolazimo do tog trećeg osnovnog sinajskog zavjeta, koji, jeli, također predstavlja središnju tačku kada se konceptualizuje zavjet kakvim ga mi danas znamo. On sadrži, da bih uštedio i na vremenu, a nema ni potrebe da ponavljam, toliko je lijepo profesor Šijaković sažimao starozavjetnu teologiju zavjeta u smislu da s jedne strane zavjet je i aktivan zahtjev normativni koji stoji. Nije slučajno da nakon zaključenja zavjeta dolazi do konceptualizacije onoga što znamo kao zbirka propisa, jeli? Da tako kažemo, jedna vrsta ritualističko kanonskih odrednica zavjeta, jer zavjet postoji samo ako se one poštuju, ali s druge strane naravno stoji i istorija staroga Izrailja, izraelskog naroda, koja je sva prožeta i problemima koje je zavjetna svijest davala i omogućavala. Napomenuo bih samo da je sastavni dio tog zavjeta već čini nešto novo, a to je koncept svete zemlje. Dakle, ono o čemu ne bih prosto radi uštede vremena, mislim da će se mnogo govoriti, ali uz zavjet dolazi i sveta zemlja. Zavjet naravno nije svodiv isključivo na svetu zemlju, ali je i nemoguć bez lojalnosti svetoj zemlji. To naročito govorim kada nam spiritualizuju Kosovo i kažu kosovski zavjet je nešto u srcima, možemo da uradimo šta god hoćemo sa ljudima, sa crkvama, sa bilo čim, kosovski zavjet će ostati u nama. Netačno. Dakle, postoji i teritorijalnost zavjeta. Prosto postoji. Naravno, sve je moguće u apokaliptičnim i kataklizmičnim događajima kad nemate mogućnost, naravno da možete da nosite i da sanjate to. Ali onda treba samo ukinuti svaku srpsku državu. Onda ako teritorija nije kosovska sveta Srbija nema nikakav smisao. Hajde onda stvarno, ako je Srbija naziv za komunalno preduzeće, onda to komunalno preduzeće ne mora da se zove tako, ne mora da ima zastavu, ne mora da ima bilo šta. Ali dokle postoji bilo šta što je naziv, što nosi, što svoj politički identitet crpi iz teopolitičkog identiteta, iako ga nikad ne može savršeno, naravno, donijeti ovdje u zemaljskim okvirima, onda to ima obavezu i prema teritoriji. Dakle, i teritorija predstavlja sastavni dio zavjeta i zavjetovanja. Dakle, zavjet je sam u Starom zavjetu jedna vrlo segmentna i sedimentna pojava koja odlično slikava sve ono što imamo i danas. Koliko ima vremena, Slobodan? Još 5 minuta. Dobro. Da ne bih zloupotrebio vašu ljubav i pažnju, samo bih još malo skrenuo pažnju na Novi zavjet, i tu je profesor Šijaković već uradio gro posla, ali ono što bi vrijedilo, dakle, da vidimo da teološka sadržina Novog zavjeta, hrišćanska vjera, shvatanje da je Hristos zaista sin Božiji i da Bog sam nije jedna monada koja u istoriji isključivo projektuje moć. Stari zavjet ima tu koncept zavjeta koji je historiozovski vrlo jednostavan, elegantan u logičkom smislu. Postoji Bog, on je sam, on je izabrao narod, on voli narod, kad narod je njemu vjeran, tada narod
ima prosperitet, kad narod odbije ceo zaveta, tada narod strada i stradanje i žrtva ima isključivo u najboljem slučaju pedagoški značaj da se narod nauči da ne ide iz zaveta. To što Hristos donosi, s jedne strane možemo i u srpskom zavetu se paralelno, sintetički na neki način prožimaju starozavetna shvatanja, starozavetna istoriosofija, kao što se i u samom hrišćanstvu, ne samo kod Srba, u starom hrišćanstvu sintetički doživaju stari zavet i ova koncepcija istorije u kojoj je žrtva isključivo pedagoškog karaktera, ali sad Hristos daje da Bog više ne projektuje samo moć, nego da tako kažemo, Bog projektuje i nemoć. Dakle, Bog dolazi i kao onaj slabi. Bog dolazi da strada. Bog dolazi da bude žrtva. Te samim tim žrtvovanje nema isključivo opominjući karakter, mada može da ima i opominjući karakter, nego ima i spasiteljni, iskupiteljni karakter. To kad mi stradamo u Turskom, Osmanskom carstvu, s jedne strane opomena za velikaše koji razdrobiše carstvo. Ali nema samo isključivo opominjuću političku funkciju, nego ima iskupiteljnu. Mi se iskupljujemo za hibris kasno nemanjičke države, kao što, dok su Grci bili Vizantiji, dok su Grci bili zaista zavetni narod, to više nisu odavno, ali dok su bili, oni su imali taj osjećaj da se iskupljuju za hibris poznovizantijskog plemstva. I Rusi, kad jesu zavetni narod, znaju da se iskupljuju za hibris imperijalne aristokratije koja je izdala cara s kraja 19. i početka 20. vijeka. Dakle, s jedne strane jeste on i opomena, ali s druge strane ta žrtva koja Veliki petak, Golgota istorijski jednog naroda jeste paralelno i iskupljujućeg karaktera. Ima zapravo tu hristoliku, hristomorfnu, pravu, ona učestvuje u onome čemu nam je dao, što nam je dao Hristos. I zaključio bih samo, dakle, sa time da naravno srpski narod se spremao za Kosovski zavet. Vrlo je važno da i Kosovski zavet 1389. godine pogledamo kao jedan trajan proces, ne samo kao jedan istorijski događaj. Taj istorijski događaj 1389. godine, Kosovska bitka, Vidovdansko predeljenje, samo po sebi je izraslo u jednoj zavetnoj situaciji, a ta zavetna situacija počinje od svetokneza Vladimira, i to čak nisam ni ja prvi koji je primijetio, to je vladika Nikolaj, njegova paralela. On kaže, evo, dozvolite mi, samo oprostite na zloupotrebi, ali evo, vladika Nikolaj kaže, u istoriji srpskog naroda dva čoveka slikaju se kao Sveti Jovan Krstitelj sa dve glave, sa jednom na ramenu i drugom u ruci. To su dva sveta vladara mučenika, kralj Vladimir i knez Lazar. Obojica su posečeni, obojica su do dan danas ostali živi. Upravo to i označavaju dve glave sa kojima ih slike predstavljaju. Posečena glava u ruci označava njihovu telesnu mučeničku smrt, a zdrava glava na ramenu označava besmrtnost duše njihove. Bog proslavlja uz dušu i telo pravednika na taj način što je davao silu ubijenom telu da ne samo da ne istruli, ne pretvori se u pepeo, nego čak da bude od celebne pomoći živim ljudima. To je slučaj sa oba ova srpska kneza mučenika. Tela obojice njih sačuvala su se do dana današnjeg, i to telo kneza Lazara više od 500 godina, a telo kralja Vladimira više od 900 godina. Njihove svete mošti nisu sačuvale kroz stolike vekove pomoću kakvih spoljašnjih balsama, nego zbog unutrašnjih balsama svete pravde njihove, koja je prosahnula i kroz kosti njihove. Dakle, s jedne strane, hoću da kažem, zaista, istorijske koordinate srpskog naroda i zavetnosti srpskog naroda sežu čak i prije 1389. godine. One su se te godine aktualizovale. Ali mi moramo danas da se zapitamo šta je nakon 1918. godine i nacionalne demobilizacije, to je profesor Šija koji će voli taj izraz i meni je neverovatno opisujući. Dakle, kako smo 1918. godine pod navodnim znacima ispunili zavet, ispostavilo se ovi navodne znake, nisam dodao ja, nego istorija. Dakle, kako smo zavetne koordinate svoga shvatanja samog sebe i sopstvenog doživljaja na neki način napustili, naravno današnje ključno pitanje od svih pitanja jeste kako da te elemente zavetne svijesti koje očigledno istorijski jesu duboko učinimo praktično politički, teopolitički, društveno, kako god hoćete da nazovete, aktivnim. Kako da
kao narod koji može da bude zavjetni narod ili narod u kome su duboko zapletena semena zavjetnosti, živimo zavjet na koji su nas preci opredijelili i zavjetovali. Toliko, eto, da ne bih. Hvala. Hvala vam.